Ituyon agat gatanga, mare baneng. Ken adtoy met ti suklem. Day, ay nawaw. Apay nga 5 pesos lang ti suklik, mare. Husto lang mare, ta 250 met ti kwartam. Apay, sagmamano ay ti 1 kilo ato yung 245 mare. Ay nawaw. Ngimi namanan. Una, tamayat ti quality ti tuyo alakok ita mare. Saan akas iti sigod? Anya? Kita ngamin madlaw a fresh. Saan nga stock mare? Awan mo't makitak nagdumaan da mare. Amangan mo't no ibagbagam laang dayta tapno dakkel ti tubom mare. Ay saan mare baneng? Barya laang titubok iti tuyong aginatang mo. Tuyo nga ipanpanakkel ni Mari Ninita. Ay nawaw, agreklamo ka man ako nakaw. Asino kay tisan nga agreklamo itinagnina a presyo ni Mari Ninita. Agasem ngay, 205 lang ti 1 kilo at tuyo idi napalabas. Ita, 245 metan. No di mo kaya ti presyo na, di saan ka kumakaminan aging mata? Nailaw anak nga road, kunak 205 lang ta. Saan mo't gayam ta 245 metan? Kita agman tito yung ipagbagang. Aday ka man kita Lan? Ha? Isuma lagayam May ti quality dahi ta katuyaw. Saan akas iti tuyo ag ginatang mo idin napalabas alawas akas lang nagbuo? Manulaang matituyo ija sentro? Inton sumaruno ba ka? Ija sentro at ti paggatangam. Tapno awan ti adaw reklamo ba ka? Ay nawaw. Si kamat ti lumabas iti paraangan me nanatarsing sa dino ti papanam. Mapanak man iti tersina ni Ninita at dalamapan ko gatangan. Ay, no siyak ti si kanana. Saan kan amapan iti ayan ni Mari Ninita? Ipadas mulatan ti gumatang iti sabali at tersena. Ha? Ngimmi na tila ako na nana. Gimatangak nga rod iti 1 kilo at tuyo idi kalman kat 245 ti singer na. Anya? Daita tipod no nana. Overpricing matila ako na ita. Iso ano di mo kayat ti manginaan. Gumatang kalatan iti sabali at tersena nana. Adumat dita ti mabali na paggatangan no bilang. Amangan kit dino nasabat mo ni Nana Tarsing di tadalan, tatang. Saan mo't anak ko? Apay ka di aya? Mas daawak na ang tatang. Saan mo din nga umay gumatgatang dito'y tersena? Abangan no bisay. Bise, anya kumangay ti pakabisyan na tatang. Ulo saan? Abangan no adda ti impawid dagiti kabagyan na agrusiri. Iso asaanan o gumatgatang iti tirsina. Nga ta? Dahita ti saan ta sigurado? Anya nga ta numapanak iti ayan na. Itian niya kumaga po. Mapan ko sa rungkaran. Amangan kit dino adda rikrik naon na tatang. Nasasahal pa anak ko. Siya akong ti makaamo nga agbantay iti tirsena. May kamot, Ninita. Kumusta kayo, Nana Tarsing? Nasaya at mo't. Adda ka di masapul mau. Awan matkit di, Nana. Kaya't ka lang asarungkaran. Nabayag ngamin asaan ka nga imay ititirsenak. Kunaklakit di ano, masakit kayo. Ay, kaasi ti Apo. Awan sakit ko, Ninita, balasang ka. Kinapudno na. Mapanak ko maititirsinam idinapalabas nga aldaw. Ngaman niya, Nana. Ti ko na ni Banay, kat ngimi na kanutilakaw. Dakal kanuti tubom. Ay naglukon day tatao. Diyak amo adadadaulan nakgayam kadagiti customer ko. Sumat lang tinangag ka istoryaan na iti kaarubak ako marin na idinaminsan nga aldaw. Manulaang matdi sa nga pulo at tubok. No makapagsaw, kasla overpricing ta tao. Ay,
Dadaulin nakpay kiti kadagiti customer ko. Kay, kumusta ni Tarseng dinita anak ka? Masakit ka day? Saan, tatang? Dukats ta, anya nga ti makagapaw, asan nga umay iti Tersenam. Dadadaulin na kanu nga ti kumarik, tatang. Anya? Ti istorya kanu ni Mari baningkan kwa na, kat ngimi na tilako. Sigurado asaan laang anina na Tarsing tinang istoryaan na itikasta. Ay lawaw, saan mo mo't nga ipilpilit tilakom kinkwana? Jak man amo iti day ta Mari baning, tatang. Ay, Jak amo no anya a klase ti kapanunutan ti addaken kwa na. bayamon anak, di mulat talikas kaso. Stress lang ti maalam, no patulam ti kakasta klase ti tata. Ay saan, tatang? Kasaritak to ni Mari baning. No adda reklamo na iti presyo, idiritso na kanyak. Tapno maipalawag ko, no apay akas jay ti presyo. Anya ti umay mo gatangan na natarsing. Siya nga kilo nga asin, asukar, kan mantika. Ngimi na iti 5 pesos ti nga kilo nga asukar, nana. Ngimi na mat ngamin ti asukar. Okay laang. Agyaman nak tamaawatan nak, nana. Nasken ngamin nga agnayo nak iti 5 pesos. Tapno addamot ti sukat ti bannog kan gastos ko, Ay katuan na. Narigat mo't no saan ka nga agnayaw. Amangan no si kapay ti malugay. Wan nga rod, nana. Sapay long ti daduma apuunan ko. Ay ipakaawat mong tulat na kadagiti customer mau. Maawatan damot siguro. Uray no ipakaawat ko. At dalatamot dagiti saan ang makaawat, nana. Kas kumakin ni Mari baning. Day talang tirigat na. Ngam siya na balay. Kinapatag kat saan ka nga overpricing. Si kamat ti lumabas na natarseng. Ha? Ne, anya nga ita iniggama nakasupot. Di mo ibaga napan kagimatang iti Tersena ni Mari Ninita, nana. Wan, gimatang ak iti Tersena na. Ada ka di pa rikaw. Anya? Kat no nagngina tila ko na. Napanak na kitsendra ili idi Lunes. Kat manula ang tila ko dato yu ijay. 165 ti kababaan, nana. Adumot nga men ti klase ti tuyo baneng. Wen ngam tuyulat taday jay, nana. Nakita tila ko na atuyaw. Katay mayat mo't nga min a klase ti tuyaw. Iso siguro anangina. Tanangina mo't ti puunan na. Ay nanana, overpricing ko naklangarudan. Agpapauto kayo manan iti dayta Ninita. Nangaggaw timbagam kininana Tarseng itay bakag. Kat, anya ko maitano ng ngagmaw. Pudnumat anangina tila ko ni Mari Ninita ita. No di mo kahit ti gumatang iti kumareng. Di kan sumanaaw. Di mo unay tagreklamo. Ta natural laeng nga agnayon ni Mari Ninita. Tapno agdabot ati kasukat ti bannog na. Ay, saan ka makauawat, Conrado? Dakkel ti tubo na kunak langarudan. Ay nawaw. Pinadas mo ka din ti nagtersena. Saan pa Padasam mo't tapno mauwatam ti kumaray. No ilako na iti nababa, dagiti ilako na. Malugi mapiman Aha, rupat kwarta kit di No adda ti reklamom iti presyo ti lako na. Idiritsong tingkwa na. San aday tamapan mo imarmarites iti sabali a tao. Kasano laangan, no maamuan matararamidan. Talaga kayam asyak ti kalabanan day tabaning nga. Adyat na pasamak ay, Ninita anak ko. Siyak ti pagsasaritaan dagiti marites iti waiting shed itay tatang. Anya? Dayta ti pudno. Ay na talaga nga agburburak ti dangrak iti dayta a tao. Husto ni Nana Tarsing, ado tinangis istoryaan na anangina ti lako.
Itiyan niya may aga po, nga ramidin na tikas na. Hay, jak amo tatang. Mapanak man iti ayanda itamot lang. Di kang tratarasudo sa anak ko. Panunutin pa alimpag, doon niya tulong panggaramitin. Ni kumarim aninita at sumungan ba kay? Ay nawaw. Anya ti aramiden day tao dito'y balay. Awan mo ti amok nga utang ko kenkwana. Ang mga nunadamag na ati, inwarwaras mo may papanggingwa na. Anya ko matipagsakitan tinakam na ngay, kat pudno mat anangina tilako na. Nung nangina ba kay, san lata arasunday ta, tapno mapan mo imarmarites. Anya ko ma, ti bibiyang mo iti presyo na. Amo maya, numano ti gastos na. Rumwar ka dita, maribaning! Adda na pataga magsaritaan ta! Tay ta, rumwar ka, tasang ti kumarin. Igamam to'y cellphone ko, Conrado. Ag-video ka. Ay nawa, apay pala, kahit mo nga ibidyo ti bunga ti dagas nga rawit mo. Ag-video ka. Iti Ay. kasta, adda ebidensya kung anyaman ti aramiden day ta ni Nita. Anya? Anya ti gagaram, mari ni Nita. Imayak takayat ko amaamuan, no apay anagado ti reklamom iti presyo tilako. Ah, Ay nawaw, di ka agin didiam mo. Tanangag ko ti pagsasaritaan dagiti chismo sa iti waiting shed itay. Adumit laangan tinagipulong kanya. ita, anya kay ti pagsakitan tinakam mo, mare. Numanginaan ka itilako. Saan ka apilpilitan agumatang, mare? Ka, no adda parikot mo, idiritsom kanya ka. Isumot lang asaan mo nga ibaba ti presyo. Ah, tapno ibagakkan ka niya, baning. Sakto laang titubok kadagiti lakok. Normal laang nga agnayo nakmat, tapno adda kasukat ti bannog kan gastos ko. Tirigat na ngamin kan ka, saan ka makaaw-awat. Reklamador ka launay mat. Ay nawaw, di nakbugbog kawan na kasta ta sa anak katulag. No kayat mo, sumurot ka iti tersenak, ta ipakita kan ka ti resibo dagiti lakok. Kan tapno maipalawag kumatlaan kan ka, no ang pay akas jay ti presyo. Tapno inton sumaruno, amom to tilawlawatam. Nagpuskol mat kiro pa day dyan ninitan. Sakit din timay na sirmonan iti mismo at teritoryok. Ay nawaw. Day ta ti ganabom reklamador ka nga eh. Naimbag ko mama no reasonable ti reklamaw. Saan mo? Takasla adda tinayon na nga apal. Anya kumamat ti apalak kanininita nga eh. Tijak ngaming kay king kabakal, umun-una ti reklamaw. Amom mo ti sitwasyon ita, ngumingi na dagiti magatgata. Amo ka. Hala, ustaw. Tapno awanan ti ado reklamaw. Di ka ngamin mapmapan iti tersina na. Nagadula, di mo ngamom. Alawinan! Siya akong tinagkamalay! Siya akong tinakas! Ay nawaw! Kumusta nga ti saritaan nyo kan banay? Impalawag mo ka rin kang kuwana no apay kas day ti presyo. Wan tatang, ngam kasi iti sigod, saan ang makaaw-awa? Ay, bay among. Di mo latan di kaskaso. Tapno saan ka ma-stress? Ay, di nala panggapan ti umay gumatang dito'y tersena. Tatalaga asaan ko alakwan. Si kakig di mo anak ko. Kalpasan ti panang dadaal na kanya. Ha? Napuskulkit di ti rupa na no umay pailaang dito'y. Kasanungan no ado tigatangan ta. Uray saanan nga umay tatang. Narigat matlaang no gumatang dito'y tersena. Kalpasan na agreklamon tumanan. Agrek-reklamo kat di na amo ti gastos ko. Laibos ka no tila ako damari te, si anap kay. Itidaddo mga yatirsena. Awang nga ba eh. Diyak lang sigurado Nagda ita ang damari ni Nita. Ay katmapan ka Sikat mapa. Siyak nga minun ti bumain iti naramit mo. Anyang tulaang ti rupa nga isahong iti tersina na nga. Naa, para napkin lang tigatangam nagado nga ibagbagam. Sigurado na sakit pa lang at tinakam na dayjay. Iti inaramid mo bakit? Mutoy ti kwarta, ta siya kung ti mapan gumatang.
Nagsimple gumatang laang di mo pa'y maaramid, mat. Ay, kaya nasasyape, ano si Kati mapanamis mo? Hardas ka gumatang ninita anak ko. Mari Ninita! Mare, gumatang akman! Ay nawo, ni kumahara babanay. Bayam di tatatang. Talaga asaan ko alakwan di tatao. Narigatan. Ang mga no agreklamon tumanen iti presyo. Mapamuki din ka sa rita anak ko. Saanan? Gumatang laangan iti sabali at tersena. Mapangkakide. Ang mga no, umay dito. Lusaan mo asangoy. Anya ter aramidam dito'y tersena. Gumatang akman itila ko manapkin, Mare. Napkin ko na mare baneng. Wan, daytay naitios, dua apak. Pasensya kan, ngam na ibusan. Na, kat no damot makitkita ka naka-display. Adda, ngam no si kati gumatang na ibusan mare. Narigatan, sigurado nga agreklamo kan tumanen iti presyo. Si kakit dimot, Mare. Oray manupay tigatangam, saan ka alakwan mare? Diyak kaya ti makangag iti reklamo. Ken saan aday ta ti makagapo ang mapanak imarmarites. Ay na, makapasurunday jay Ninita. Di nakit din kayat alakwan. Ay, datati ka na ba, ma? No, apay ngamin, anagado ti reklamo. Kaya manulaang mo titubo ti kumare. Ay, Huh? agreklamo akto di barangay hall. Na. Sana nasayati kasta nga ramid na. Agpilpili iti customer. Masul mo mo ilang abakay. Nagreklamo ka launay nga may. Ita, si kapit nagreklamo di barangay ho. Nagpuskulo ba mo? Ay, saan nasayati agpili iti customer niya? Anya ngayon ti usarak ita. Awanan na. Hey, dahil ta kumaati mapanuno mo may. Asidag apaggatangan ti Teresina ni kumare. Nukastang at dati kasapulang tayaw. Yung anya tinaramid mo. Nagado reklamo. Ano sa mo na ati mapang gumatang ijada yaw? Ay, nawaw! Sakbay nga agreklamo tayo iti presyo, panunutan tayo kumamat ti gastos kan banog dagiti aglaklako. Kang runaan iti amin, no adda reklamo tayo idiritso tayo kadakwada. Saan kat amapan tayo istoryaan iti sabali a tao. Iti kasta kat maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. O ibaga, Mari Marlene, Kasto ngamin mariglo, planok ti agsukat iti cellphone. Ag home credit ak kumamanen. ay, saan asyak ti pagsaludsudam, Mare? Ipakadampay nga umuna kanila kayo mo, ah. Kung ngamin mare, saan aday ta ti parikot? Marigata naklaang ngamin nga agaplay. Kat? Mabalin ka di, akadoen nak mare. Tay ay dimpay laang kumati usarok. Anya? Nagan ko ti usaram iti home credit, Mare? Naimbagan ka amare. Tanala ka ama-aproban no si kati agaplay. Siyak tumot lang ti agbayad. Di ka madanagan. Ay, mabit lang, Mare, ah. Pagpanunutak pa, eh. Sapay la ko mata mapagbigyan nak mariglo. Agyaman nak launay mariglo. Nagatang kumatlaang ti cellphone nga ar-ara pa apo. Tin ka rin, ah, Mare. Wen, siyak to ti agbayan. Sapay nakangingin na ta cellphone na kayat mo, Mare. Wen antap no sulit mo't mare. Mala, idulin mo pa nga ron iti box na. Tamakan kit dinumatnag mo, Mare. Saan yun mare, igamakon. Anya? Di bale,
taan na dakmat, Mare. Sa dinaw tinagkapwam, glaw, anak kaw. Nagpasentro kami iti kumarik, nanang. Anya ti inarami jo iti sentraw. Kinaduak ti kumarik ang nag-apply iti home credit, nanang. Nagan ko ti inosar na. Anya, imanugot ka anagan mo, ti inyutang ti kumarem. Marigatan ngamin nga ag-apply, nanang. Ay nawaw, kita anak kaw. Ang mga nuday tantaw ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan iti kumarem. Saan mat siguro, nanang? Daktil ti panagtalag ko iti kumarek. Nanang, relax kayo laeng. Mabayadan to ni Mari ti utang na iti home credit. Picturan nakman pa'y brando lakay. Ay nawa, at dami ti baro a cellphone mo ba kay? Clear ti camera dayto a cellphone lakay. Iso nga umay ka, tapicturan nakman. Ay nangalama itim bayad mo. Saan ang mabalin ang maamon ti asawa? A home credit tinagapon ti cellphone ko. Amangan kit dinuadun tumanin ti sauna. Bakay, apa di ka makasumbat? Ay ikwa, lakay. Di mon saludsudan. Sana bale, tasyak mat ti agbayan. Sa anak mat adumawat ken ka. No, apay nga minagimatang kay ti baro. Kat mabalin pa'y matisigo ta cellphone mo Anya nga ingarod kat na umaakmat. Ken may sa, daanan dayjayan niya. Oh, kitain nyo Tama nga numatid-tidan iti kapiday ta cellphone ko nakaparabaw iti lamisaan, tatang. Ay, Wayne! Nakita man ako. Sana mga bulsek. Ay, mabiit man lang, tatang. Ay, nawaw. At ayaw mo ti cellphone mo kanya ka. Panagkunam ka di. Kit matid-tidan pa lang. Ay, basta. Saan ang mabalin ang matid-tidan iti kape? Wan no magasgasan day ta a cellphone, tatang. Amuyo mat akagat-gatang ko lang day ta. Ano apay kami naging matang kay ti baro. Yung mabalimpay mo ti dara cellphone mo. Ay, agpada kayo iti asawa. Awan lat ibagayo. No di apay ngamin agim matang kay iti baro. Kat mabalimpay mo ti sigod a cellphone mo. Ay, nawaw. Sayang magamin ti kwarta may. Ay, natatang, saan asayang tamausar kumot day ta a cellphone? Kumusta nga ay Mari Marlene? Nasaya at mat, Mariglo. Nagbayad ka din iti home credit, Mare. Tay monthly payment mo di mo liplipatan. Wen, kinapudno na, agpasentro ak ita, Mare. Mapanak agbayad. Nasayat mat nga rin no kasta, Mare. Narigat mat no saan ka makabayad ita nga aldaw nagtutulagan tayo. Wen ka di, Mare. Di ka madanagan, tagod payer mat da tao. O sige, agpatuloy ako, Mare. O sige, hagan-anad ka, Mare. Sa di no tento sawak tatang. Nagpasentro may. Apay ka no? Gusto tinanggag ko. Mapangkaragbayan iti home credit na. No kasta. Home credit gayam tinaggapan ti baro ka cellphone na. Dito ti siyang ko sigurado. Di na pa'y mo't imbagbaga. Nga datilakad na ita. Nabisina ko nga gururay ti balon ko. Tagayam, awan ti mauray ko. Ega, ang mga nalipatan na nga imbagag ang garak ka. Naimbaglayan Tanagawid ak tatang. Mabit lang. Tamang itasara kita ka nam. Agyawan ak tatang. Ngamuray sa amin. Kapailak mo tagawa. Alangaw, mangangga. Pasensya ka na. Diyak mo saan ka nagbalon. Namok ko ba? Sak kumati nang itunod iti balon mo. Anong dagit ang kaldero, lakay? Paglutuak bagay. Agnagdak pa'y maniti kalapaw tayo, iyibang ka. Tapno saan ako na mabanog ang magmag na tunggal agsapa kang malon. Saan ka din nga agtad-tad ti bubong? Saan yun? Tinarimaan ko di kalma. Kaano nga rod nga agawid ka dito'y balay? Sa anak pa sigurado. Mga mga mabayagan na kaya.
Adumag gamin, tinaskan nga ramidag. Itulod ka nga rudeng. Sa anin? Kundi tulog ka pala. Kabagalak mo. Mapangagit dito ni nanay sing. Tatangdanan nakakano. Apay mga insakom, dagiti kawas mo, Marlene, anak ko. Ag naidak pa'y laang igay bangkag tatang. Sumurutak kan brandong. Anya? Nasaysaya at matlaang no ag naid kami iti asawak ijay. Tapno matulungak matlaang iti trabaho na tatang. Anda ka diti parekot, anak ko. Ah? Ay awan mo tatang. Sigurado ka. Kaslasaan mo't na normal tigas na. Anya asaan anormal mo ti bagbagam tatang. Di ka madanagan, tagawid kaming tulat ta dito'y balay numalpas ti trabaho mi. Ano kas na ti plano? Awan maramid ako na. Ala, mapangkagaro na eh. Anya tararamitom diti bangkag bakit? Dituyak matin nga ag naid lakay. Anya? Tapno matulungan ka ah. Awan ti kuryente dito eh. Adamot ginatang ko a power bank. Guray ka ba? Makadlawa ko na. Ang mga anya tikat mo nga ibaga kanya. Si kakit dimot. Awan, anya kumangay ti ilimod ko kan ka. Ay, nalubat man ng ti cellphone kan power bank ko lakay. Agawid akpay laang ijay balay. Ay nawaw. Kat numalaman. Ijayak matlaangan amaturog. Insapsapam ko ma. Kasanon numarabyan ka dita dala. Ay nawaw. Unay kan ayalakay. Amumot akabailak ti agawid uray rabii. Sa anak amabutangan niya. Ay, alagaro pa. Ngam agan anod ka baka da. Agyaman naklakay. Masapa akto inton agsapa. Ay lawa. Sige mga Marlene, anak ko. Sumaga. Agyaman nagtatang. Apay mo't aramihin mo ti panagawid mo. Ado nga minti naramid mi ijay bangkag itay tatang. Ag-charge sakpay ita arabii. Kay, matulog kan dito ya. Wen, dito yak pa'y amaturog ita arabii. Taurayak ama-charge ti cellphone ko. Ay, limbag lang ang taninayunak tiniluto. Di unay pigsaan tatang. Kontrolin nyo ti boses yun. Apay ko ba? Amangan no adda makangag kada kayo. Ay lawa. Kasalan damat ilam-lamang ang anak ko. Agrobwat akong tatang. Ay, naturas na ya. Alas 4 iti agsapa. Ay, nasaba pa may. Una, tapno sa anak ama initan tatang. Nagkapiga ka tayo. Agkape akto iti bangkang tatang. Luwapay kami, namasapol ang masapa ka ang pumaraw ah. Kas na ko nakitayan, diyak kaya ti mainitan tatang. Alagaro, pakirikip mo tininaw ah. Itay pa, adi ka matagtagare, Glow, anak ko. Apay ka day. Adda nga naawat ko a text nanang. Saan ka no matan nga agbaybayad ni Mari Marlene iti utang na iti home credit? Anya? Kan nabayag mo na sana limablabas dito'y balay. Diya kon makitkita nanang. Na, sa dino kumangay tinapanan na. Diya ka mo nanang. Di na matrip-replyan dagiti text ko kan kuana. Ay kat mapan kan iti ay anda. Kasano no awan ijay nanang? Padasam latta ti mapan Narigat mo no agururay ka iti awan. Sapay nagan mo tinausar iti dayta home credit. Ay, dayta nga rod nanang. Amangan no ilam-lamangan na kung dayjay ako marek. Ayan ti masapol mo, Glow. Ada ka din ni Mari Marlene, tata. Abay, ada ka ti masapol mo kayong kuwana. Ada nga naawat ko a text iti home credit.
Saan ka numatan nga agbaybayan ti kumarik tata? Sa dino ka di ayan na ita? Di namat ngamin replyan dagiti text ko kankwana. Anda na iti bangkag na. Simburo kanila kayo na. Anya? So, may lagayam makayat na taglay ni Jay. Tanda magamatraso na ka. Kaano pa yan na panijay, tata? No, dahon malagay. Imay nilabay. Yung nasapa mo man pimanaw. Ay, nawaw. Anya nga ti plano na iti utang na. Agar aramid na tamarlin iti parikot na. Mabalin ka diya kaduandak iti bangkag na, tata. Agsasaruno ngamin ti mauawat ko at text. Amang nunagan ko ti madadaol no saan ang makabayad. Anya ter aramidem dito kay Mariglo? Ay nawaw, pa-inosente ka mat mare. Nalipatam samat ti responsibilidad mo iti dayjay a home credit. Ado ti mauawat ko at text. Saan ka mat gaya man nga agbaybayad? Ay ikwa ngamin mare. Naimbag kumaano replyan mat dagiti text ko kan ka. Siyak pailaang mat ti mabannog ngay may dito'y bangkagyo. Pasensya kan amare. Ilamlam mga naksamat tan mare. Ay pasensya kan talaga. Awan pa'y ngamin kwartak mare. Ay saan ang mabalinti kasta mare? Panunutom ko maanagan ko ti inosar mo. No saan ka makabayad? Di siyak to ti kamatan ti home credit mare. Diyak amukan ka maraling. No apay mo't ngamin nga imutang ka pa'y layang iti day ta home credit. Tidakas na bay, nagan ti kumarim tinusar mo. Pangalaam nga ro din, ti pagbayad mo, Diyak amo lang kay. Agawad ka pa'y layang. Urnusan nyo kin ni Marim Aglaw, no anya man ti parikot yo. May pasubo pi man ti kumarim iti kastangar aramidot. Awan mat nga rod kwartak. Agdiskitar ka pa'y layang nga. Ibayan mo pa'y layang dagiti ginatgatang mong appliances tayo. Kung saan, itid mo kinkwa na dahi ta cellphone mo, kung saan ka makabayad. Anya nga nga ro, kat agin uutang ka, di mo magayam ka ba ilang tagbayad. Awan ka diti kwartam dit alakay. Ay, pangalako mga iti kwarta, katawan pa'y mati mailako. Mala, agawad ka pa'y layang, tapag saritaan nyo dahi ta kin ni Mariglo, di mo urayan ani kapitan, ti umay mangiguyod ken ka dito'y bangkag. Ala, agawid ka! No awan ti kwartam, itad mo kanyak day ta a cellphone, Mari Marlene. Apay ngay mare. Katuan tasya kung timang bayad iti balance mo. No saan mo pa'y anabayadan ti kagudwa, ngam agparigat ka matan. Itad mo kanyak ti cellphone, tasya kung ti agbayad. Nagan ko ti madadaol iti kastangar aramidam. Di lang mabali na pagsaritaan tapay mare. Ay, pasensya kan, Mare. Gamawaan ng tinas ka na pagsaritaan ta. Saan ka nagtungpal iti tulagan ta? Ilamlam mga nakpay. Nakas tati ko na. Anya ngay nga rod ti maaramida. Pasensya kan, Mare. Pasensya kan. Ngam kasla na awanan ti panagtalag ko kan ka. Ipasubo nakpayan, Mare. Kat liklikan, panagtalak iti may sa agayam, kat intay aywanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.